Keren po peleng unang to kubor jurnalis na Saudi Arabia ya Ronaldo baru ajing ropat ya ke klub Al Ali. Hadin baka klub Al Ali kelayo kur biang ya ke 6 ka Asian Champion League elaj hakasin ke ar lenter baru Arsenal. Kadbak Al Nassr kam yorung sya ke nikalik ayom hilekai arajar pusan arajar puhnriu. Une unang to kubor jurnalis na Saudi Arabia kata Walid Al Faraj ula keren sendon dak loudspeaker nekabit hadin bak Al Ali klayora ya kanam ladu dak bawla ong kumne bak Asian Champion League elaj kadai kalik kabaklan na kabanta jong Ronaldo ha kaba umla abanya kompet hangne nang taw la ongru bak Al Ali kadai tang maka ka klub kabala banya kompet haka international na pedeng South League Fans Club. Ronaldo la poi hangne da kaba komplain ujor protes da kaba persya ndre siro haka jingmi na ka klub kaba yala mau kumta ka Al Ali kadai ka klub kaba wanra jing sngo sarong ya ka Saudi Arabia. Kane ka daw jong Walid Al Faraj persya ya Ronaldo kadai ndu kapor ba Ronaldo la sngo persya ya ka jing tidno ka Al Hilal ya Karim Benzema na ka klub Al Ittihad. Haga ba Ronaldo la persya bat protes da ka ba boycott badmi madan na ka Al Nassr kato karnesin. Namar ki South League Fan Club Saudi Arabia kamlong renti kat kum ga jing ujor jong Ronaldo. Kata ke Al Hilal, Al Nassr, Al Ali, bat Al Ittihad. Kumta day halor kane ka daw pa Walid Al Faraj ulah keren po persya ya Ronaldo ne kamit da ka bawlaong ba umla abanya kompet hak Asian Champion League elaj namar kalong ka na gamta jong bat umla abanya lampat ya Al Nassr ban ra burom na gamta ka Saudi Arabia. Hagabak Al Nassr mentah kadang up ya ke final ke Asian Champion League 2 bat kadang ya kesajru ban kur trofi haga Saudi Pro League kaba Ronaldo umpat yo kur trofi setia ha Saudi Arabia nadu wala yo penesono sya klub Al Nassr kata nadu usnem arajar arpulai kublai sibun.